Kazališna je umjetnost neponovljiva. U trenutku igre sadržana je vječnost. A vječnost zatreperi u trenutku kazališnog čina. Da, kazalište je neponovljivo i neuhvatljivo. Događa se samo tu i samo sada. Zato ga nikad neće zamijeniti bilo kakva suvremena tehnologija, jer je ljudska kreativnost ipak jedinstvena. Postoje neki prijelomni trenuci u životu glumca. Diploma, prvi posao, prva nominacija Hrvatskog glumišta. I cijelo vrijeme neke odluke koje su prave, koje su krive, koje su dobre i koje su loše za nas. Dakle, mogu samo zamisliti kako je bilo našem žiriju. Bome teško, pogledali su više od 100 predstava. Trebalo je ostati objektivan i odabrati ono najbolje. Ostalo će onako reći vrijeme i naša draga publika. Da, iako u zadnje vrijeme sve se srozalo. Mislim, prije je plakate izrađivao Picasso, a danas ih skidaju s interneta. Dobro. Prije nego padnemo u kolektivnu depresiju, idemo mi na baletne kategorije. Nitko od nas ne zna japanski, pa će ovo biti malo teže. Čekaj, samo malo, kako ne zna, znam ja. Ne, znaš ti. Ne, 100% znam. Lovro. Ajde da čujem, ajde. それではバレダンサーの住友拓也さんと住友リエカさん、どうぞこちらへ。 Bravo, čovječe, bravo. Svaka čast. Da, dame i gospodo, pozdravite Rijeku Suzuki, Sumitomo i Takuju Sumitomo. Bravo. Bravo. Sorry. Bravo. Dobra večer. Moj muž i ja sada ćemo dodijeliti nagradu. What did you say? Nagradu. Award. Then what should I say? Nothing. Ovo je glavna nagrada za baletu. Hoćeš pokazati neki baletni korak ljudima? Neki Grand Prix, pirueta, što god hoćeš. No. Stop bossing me around. We are not at home. そんなこと言わなくていいよ。みんな見てるから。言わなくていいって家じゃないさ、やめてよ。それみんな見てる。しろって言われてるからみんな見てる。もうそれはしょうがないやんか。Za najbolje koreografsko, redateljsko ili dirigentsko ostvarenje u baletnoj predstavi nominirani su Maša Kolar za koreografiju predstave Poslijepodne jednog fauna na glazbu Claude'a Debussya. Leo Mujić za koreografiju predstave Veliki Gatsby na glazbu Filipa Glassa, Leonarda Bernsteina, Georgea Gershwina, Louisa Prime, Samuela Barbera, Glena Millera, Georgea Whitefielda Chadwicka. Valentina Turku za koreografiju predstave Gospođa Bovary na glazbu Frederika Chopina i drugih autora prema motivima istoimena romana Gustava Flauberta. Pokrovitelj ove nagrade je Kufner grupa, a nagradu dobiva... Come here. And? Leo Mujić. Dobro večer svima. Hvala na žuri. Unfortunately, Leo cannot be here today. He asked me to say some words. He would definitely say to the audience, thank you so much. It's a big honor. And he would thank definitely the wonderful technical crew who is working always with us behind the scenes. I think they deserve
to be mentioned as well, the beautiful hair and makeup ladies, the dresser ladies, and all the technical crew. And I think this award goes to Split Ballet as well. So guys, you were wonderful. It was a pleasure to work with you. Thank you. So here you go. Okay. And this is yours. Yeah, you. Bye-bye. Za najbolju baletnu predstavu u celini nominirane su Onjegin na glazbu Petra Iljića Čajkovskog u koreografiji Vladimira Medvedeva i u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Split. Per Gint na glazbu Edvarda Griga prema istoimenoj drami Henrika Ibsena u koreografiji i režiji Edvarda Kluga i u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Veliki Gatsby na glazbu Filipa Glassa, Leonarda Bernsteina, Georgea Gershwina, Louisa Prime, Samuela Barbera, Glena Millera, Georgea Whitefielda Chadwicka u režiji i koreografiji Lea Mujića i u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Split na 68. Splitskom ljetu. nagrada dobiva Per Gint. Dobro večer. Hvala žiriju na nagradi. Čestitam našem divnom baletnom ansamblu koji niže uspjeh za uspjehom. Hvala vam što radite za sve nas. Čestitam direktoru baleta i naravno čestitam svim nominiranima u ovoj kategoriji. This is my first year as a ballet director and the first time for this prestigious prize. I'm so excited about that. And I have to say thank you to Eduard Klug for this beautiful ballet, for this masterpiece, we have to say, and of course to all the dancers, amazing dancers of HNK in Zagreb, for their beauty, their quality, their talent, their passion, because they made the magic. No? So thank you. Thank you.